Bia Jamiru norotete munene wa borithi nwe ucieso mawa wakambakia na wakaboito akibaringithania na kwamukira nkunkumo kenda gwitikiria wendia wa nchobi mathaja tibatere augite ni untu barikitie kumenya nububu nibugutigira kinya wendia wa nchobi mathaja yatitikiritwe ni watho amwe na kwendia nchobi ndege ni watho ndi muntu mwenwe na tete oturo bwawe na bangi akwi 20 kumatukwa bitari bakunywa nchobi etiagiri ntere cha kambakia Imenti North. Muthuru Muriuki no ina report ije. Kionekene ntere cha kambakia ntunkurukie 20 bombete kuthobe kinya sibitarine na kyo tikingi nimekuthoba nywite nchobi ire tikwereka ontubura kuringana daktari akirigithio ntububu augite bejite na thine kiu kurema gwita na banginya kurema kuona. At around 2 p.m. we received a number of people from Kambakia village brought in by OCS and some PHOs of that area. They came in with symptoms of vomiting, blurring of vision, abdominal discomfort, and some hand loose motions. They reported to have developed the symptoms after consuming a known substance, which they consumed on 24th. We have managed to stabilize all of them and taken some samples for testing. Bamwe baba bakiaria ibombite kwithirwa bakiuga uria banyuite nchobi iji na bambie kuigua. Negora ndeta nkone metho za Rwanda unirone kurunku. Raundi tu ndatanda unaningwa fresh. Lakini ande ndetaka kono hoja waitire mwan kono waitire lakini kwa kiodho kwigoro. So bigwa tata. Dai metho akio. Metho akio te ungin kuigwa ni metho aki na mpara. Muthako ugo kwire. Aturetera kundite no. Twanywa na ndio turambirie kuigwa gisungu ndiorora na kuigwa kiugo thoku. Ndara mtu mwe ombete kuthwa gitoturo kumenya no nyiwa nchobi iji. Na ukiona hata wenye wamekunywa hiyo nini young mothers ambayo wametupa chukumu zao katika boma zao. Sasa tunaomba kabisa Kambakia kama kuna serikali watusaidie wakilie hiyo maneno ya pombe na bangi, at least hiyo area iende mbele. Indi amna bubu kuringana na bisa mnene wa mbodi ya nchobi ndene kaunti Meru no gitonga kubu no mbite kuthwa kirotera bamba askari barakuga bena ngumene bunene akiambia no CS wa Maua like Maua police station OCS on 19th of every month utirate enda 1500 na aka askari bawe na borutha kuthiurunga na premise yonde bonka yonde Maua ita 50 bob na ingo kuzo ni untubu to the national government, to the entire fraternity police force. Ile Meru county ile tongore tuni muntu wetwa county commander crack your whip. Obaire ni OCS ya Kambakia akiunyawe na ngume bunene muno. Then yo OCS huyu amekuja Kambakia pia na hadi hata sheria tuweta wethira muntu ina license yewe na muntu nakwendia maotho yara wa muri nteto ingice kuria no ntu mwitie ngiri akore kunekera ngiri iyo tutafuatilia. Kenya ya siku hizi itumire erenera ya antu kuintimidatwa na data CEO na kinyankruki korotera askari bakaboito barakuiba kurigeria akuga askari baba iba kurigeria biashara atagite license. Police officers bana ba ikaboito police post na bwebure ke manto ya bukinsa itira ya bwebera tuthana cheni 300 we will protect you and the county government batubuite the license ya lika, but I'm telling them bareke na manto ya weti antu manathatu askari bakabuito na kuinsight antu bwebera nyoka ya kuria lika license ka protect muthiene ethwa kiwojo kendia nchobi bara bakagwatikana bakienderia na banini ngia kwithira antu kwendo nchobi muno less than kana nya officers bako baka happen kana tukaringirwa mbisa no tugo yi nya kamera nire ire mwana inzi nya we wona muntu mwana munini turingire mbisa tafadhali ututumire na rie torakira bukiu huyu atasahau kuusa pombe Merui. Muthuri Muriuki wari Juma mutirijo Kangangi.